mara bahatshi bakade ngibo tu. Ma umajika la itopo. Cause as why ngibuza question le angisho nasikhulako let's say fana nami ngithanda uLindiwe. Yeah. Ngiyofuna ukumlingisa. So ekumlingiseni kwami abantu bebalalela mara yena usesekhona nje emhashweni abantu bebalalela wena before boba like yo uNcubile Masuku ufunda indaba njengo. So that is why ngibuza ukuthi lokho into ehle or into embora umuntu azitholele lakhe iphimbo angene ngokuthi ngincubile ngizokuraga ngevoice sami le. Iye ngiyamthanda uLindiwe kodwana angifunde kuye ngingathathi yonke into kuye ukuthi ngizomlingisa nevoice ngesizulwane sami sika Mhlanga nami sengena ngenza njalo I need to find a way. Oh yeah. Thando mahlabu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebele azophumelela siyakukholwa thando mahlabu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe. Thando mahlabu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amandebele azophumelela siyakholwa thando mahlabu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila. Yeah, 100% correct. Into ebekaningi vele nabaphathi bebathanda ukutsho njalo ukuthi akube nomahluko. Usekungena uNqobile nje. Yabo? Manje thina asifuni ukuyenza njalo. Into eshilo is 100% correct. Ibanga uNqobile ungena ngephimbo lakho nawe uzenzele yakho i-fan base yakho. Ngalokho kwakho okwenzako yabo. Ngoba inkinga enkulu bekungiyo ukuthi awusakhona ukuhlukanisa ukuthi nje kunoNqobile or kunoLindiwe. Bayigingi iradio umhajo ungena indlela umhajo iphimbo naliphuma naliphuma la liyakhamba limodify ke lifikele nalifika ngaphandle uthola ukuthi vele sokukhuluma nje ngoLindiwe bathi kanti uLindiwe lo sekangale ngebahatshini na or sekakuphi yabo. Just be yourself ube nguwe. And kaningi vele into eyenzekako siyathanda ngoba ngithanda uThando or uDJ Ubobo nangihatsha njengaye kushuthi nami ngizoba mhathi nawe iba be yourself ube nguwe like mina kaningi mina ivoice yami nangikhuluma no nangayokulalela mhlamba laba archive khona igama labe ngihatsha khona is the same kuyafana. Ngilalele umhajo reg like ulalela umhajo reg straight angichange angijiki ikinga bekuyiphimbo nabo songunu babathanda ukulila ngama ukhulumela phansi khulumela phezulu bayothele kufanele ngikhupha ivoice le yakhe manje iphume ngoba angisimuntu vele ukhulumela phezulu nomamuzile musimuntu ungathi phasi so sinamaphimba phasi now emkhathweni bakade iphelele ichannel le endo channel iphelele phakamisa ivoice yabo so phakamisa ivoice but kube ivoice yakho the only time mhlawumbe nayichange ukuthi so strain ama vocal cord ngoba kosu iphume ephezulu technical producer ya struggle nak struggle technical producer should ekhaya nabo baya struggle. Yes, that's true. Okay. Manje ma ekade nibereka chair haba thu offer into kanje ngibona mara i-workshop yasimahla if I'm an expert is that person get voice le noma ukhamba estradeni
abantu bakhona ukuthi nguye bangakufuna Bakuzwe ngevoice. bakuzwe ngevoice and abalaleli make no mistake ivoice noma ngathi lotshani cedile hawu nobile yayibona so be that ivoice yakho ibe consistent kwe voice yakho noma ufike ekhaya nokhuluma kube njengoba nokhuluma so njengoba uma atsho ke namasuku Yes. umzwile ukuthi nangabe ufuna ukuba semhathweni kufanele ube nguwe nephimbo lakho kube ngelakho Exactly. simashe sizobuthanda the next person but mhlanganise newakho ama-element Oh yeah. manje ngiba manikusitshele ngabantu ekade niberekana ngendabeni indabeni Yes. yazi mina ngicabanga ukuthi ngaba nechudo ngathola ukuthi ngibereka nabantu ababakhudlwana kimi ngeminyaka Wow. i-advantage ekulu leyo and Yes. ngobuningi bekuba abantu bengubo abembaji Oh, bekubobaba bembaji, bekubobaba i-advantage yesibili leyo angazi ngoba mina ngisitshela ukuthi yazi nginjani ngijela well nabangani Oh. na social life am kaningi nama ngisemajidena yabo Oh, na umuntu wengubo ungumama ube ne character mle yabo njengomama engikhulume naye lo eJohana sibizana yes. Mayibrangizi. so shuthi environment enjalo kaningi mina ingenzela kube lula bereke noBujoni ube mphathi wethu bewayi pensioning ngo2017 then ke ngazoke position yakhe until nami ngikhambe ekhaya ngekhaya bese nginothela imachiyana naye namahlaya yakhe ukuthi nakunzima kuberegwa kubudisi kunzima kubudisi asafike yazi naye isikhatbol umuntu othanda isikhatbol nan bese kuba ne-laughter ikhathi neje ngakhuluma about isikhatbol so mara sesiyahleka kuba easy for thina kumabhena sorry maskokoro emoya khulale ngokuthule isikokoro sami sikhumbuza usikhumba senje ndala yazi naye angene no sikhumba gabuthaka abantu abanjalo bakwenza ukuthi ube sekhaya ekhaya kude nekhaya ngoba emberegweni isikhathi esiningi sisemsebenzini kudlula ekhaya nawuberega nabantu abafana nabo so Franco naye zenezakhe ndona yabo kuba lula ukuthi uberege nabantu abanjabo ting naye buda ting nentori eziningi abekazicoca ngepolitiki yasicocela ting masango naye moya yakhulale ngokuthula udinga sicocela ubebenzani ngekhathi sabona ngezepolitiki I think beka involved kunezabo June 16 and so nesakhombela mara bekungomunye azange kabe involved ku Delmas 4 oh yes nguDelmas Okay. so lapho nakhona bofunda yawuselo namasuku Hayi ngiseleyo. Dabulile. Ngiseba umnyameni abantu abasuke kumnyama. Isuke ebumnyameni uhleli. bebatsho njalo igengetsha le bathi kimi wena sisindo wena phela nothoma urhatsha ekhaya basangihlambisa wakhambi ekhaya nabe just ngiyabereka kambe ekhaya so so Thingba Bujoni Goldie Ngiyamazi uGold. uGold athanda ukungibeka la iduze kwakhe athi athi mara network mina ke ngafika ngisho nokutype kube ngikwazi and now ngifaster than bona ngoba ngayenza noma ngingenza journalism nakhona bebasifundisa ukutype fast thina besibhala manje nawubhala kusulalela ukuthi ubhale msinya bafundisa bo shorthand nana so angibeka la yabona senza so ngisaqalinki yabo babantu bebanesineke nothando ithando lona abeligcwele angifuni ukutshela amanga kangangokuthi
bekubalula yazi noma unenkinga ungazitholi uwedwa ulahlekile bowazi ukuthi umuntu uyokubiza ahlale nawe akucocele kuhle ukhamba yazi umunyile ilwazi so uyokuberega lapho uzijamele so ngisebenze kamnandi khulu nabo inkinga ama-challenges abekhona intshijilo vele emberegweni sihlale zikhona yabo but okucakathekile kwaba ukuthi isekelo benginalo Ngiyavuma. so isekelo lelo ngilithokoza nanje ukuthi bebangisekela bengimncane kibo bengimncane kibo yonke into okuthunywa mina ubhujoni nabathi hey Nelspruit anganandaba ukuthi ngine-experience yokuthi ngingakhavar i-event engaka kose ngempumalanga ngingedwa isikhathi esakuna-producer ngikhamba ngedwa ngiyokurhatshana i-legislature one man ngiyoproducer ngiyokwenza yonke into yebo so kwangifundisa konke lokho so bebangithembile I think nabo Yes. ama-assignment amaningi vele bebaningi nekreyena kuthunywa mina ukuthi wena ngoba uyadrive kuhambe esistorini hayi ngafunda into eziningi kibo and ngiyaba-appreciate kakhulu nanje ngisaba-appreciate Manje kulala abayingaki ekade nibereka nawo? Kukuthoma kulala muphi hlangana nawo? kwakuhamba ubhuda kulaba mina engibereka nabo kwakuhamba uTingting Yes. ukulala kwakaTingting kwalandela usikhumbuzo kwaba nomunye khe sabereka naye kwanjengibani umntwana lo yashem naye waba involved kuka-accident kwanje besimbiza ungejani naye umoya yakho ulale ngokuthula ungejani wangena nabo sikokoro emberegweni waba engozini ekoloyi asanda kuzithengela naye ikoloyi leya yamlimaza uluyolo bebathi nguluyolo ngejani vele i-age group yabo sikokoro so kwabo sikokoro-ke balala Manje asithome ngobaba uTingting Masa. Ulala soni kuphi nizwa njani kuthulele? uTingting sibereke naye nasibereka naye hawu sesizwa bathi uTingting uyepalamende Yeah. uTing wakuhamba wepalamende sisiyajabula ukuthi esinomuntu wepalamende so unfortunately akhe ngasahlala naye epalamende sesithola igama lokuthi Manulele mari sikasepalamende Yes. so besinomuntu wethu Jesa. eshem then Titus naye walala Uthatha Mabhena. ya mnyakanyana vele ngathi bo-COVID so naye sezwa basitshela khe ngesathola igama sesezwa bathulela Besemrhatshweni or bese uphumile? sesesemrhatshweni yana ngithi wakuhamba maye waresign wakuhamba macani kwakuhamba emva kwakatheli Theli kuhamba Mashiyane. kwakatheli mashiyane uMabhena naye wakuhamba-ke Yes. so ngibo-ke labo engibuya kude nabo Straight. ngibuye Weaving Park straight Gold Ubaba uGold Sibanyoni. baba Gold Wakhamba naye. walala ngitsho naye I think emva kokuthi akhambe Yes. yena So ulala nje sekakhambile emrhatshweni or semrhatshweni? sekakhambile bonke nje balele sebakhambile ebesinabo-ke ngusikokoro nongejani lo ngakhumbula uluyolo yo anashithi ingqondo darangisasebenza so kwabanjalo-ke sasala sisala sisodwa buflomi that's nice mamange it was Manje ucabanga ukuthi yini eyenza ukuthi, because nangenza mina ihubhululo la, most radio presenters after baphuma on air abaningi abasurvive ngaphandle kwe-radio, like abaphila isikhathi ngemva kokuthi umuntu aphume emrhatshweni. angazi Yes. I don't know yes into engiyitsho ukuthi like ngithi mina ngiya-exercise yabo ngisaba ukuthi ngithi nangiyokuhlala ekhaya bese
umzimba lo uba buthakathaka ngoba kuyasetshenzwa lapha. Abantu bacaba yazi ke omunye wathi mina mbereka kamnandi musifika lapho uyarhatsha. Abazi ukuthi kwenzekani ngale yabo behind the scenes. So angazi yazi ene naye le isasho ukuthi besakhuluma nobobo ukuthi ukukhamba kusesenesikhathi useseneminyaka usaqinile kungcono ukuthi ukhambe songalile kweminyaka nawufika ekhaya akuhlale angisho akuhlale sijwayele ukuthi sibabhizi ngelilanga phela ba OB bathambe Cape Town hlale emalanga lapho ene nawenze OB phela kufana noma use officeini bereko OB ubudisa ukudlula nonke officeini yabo. Yes. So mhlambe kungenzeka ukuthi lapho khona uthola ukuthi umzimba lo uvele uchinge phansi msinya yabo. But I wouldn't have the answer is straight kuhle exactly ngoba ukhumbule nayo leyo ihlelo lakazima. It's not like So uphuma emkhashweni kungakafika isikhathi sokuthi upension. Inzathu zakho kwakuyini? Yo. Yo, yazi phela ngisekhaya ngatsho ngathi lokufika lelo. You know, ukuphuma kwami kwaba indaba ukuthi into yokuthoma kwathiwa i-Hatfield yavala office kosase Auckland Park. Nakaqa then kuhle kwaba i-issue ye-section 189. Section 189 le yabangwa ukuthi kwaba ne-COVID akumele isikhathi se-COVID man kwaba nento eziningi man yazi kwaba nento eziningi kwathola ukuthi ikhampani nayo iyasafara ngabona ngokwemali sekuthiwa hayi abaphungule basiphunge ngoba besola mvele iminyaka yonke siphele sizwa kuthiwa sokuphungula sokumara nje kwathiwa awa nje abanye baberegelana emakhaya. So I know sidlula amandla womqatshi sokungcono ufike ekhaya. Then ke sakhamba nge-section 189. So section 189 nayo njalo nje inama options ukhona ukukhetha ukuthi uyokuthoma phasi uapply or uyokuthoma uapply le mhlambe abucana ngijwayele i-current affairs ngiyoku-apply mhlambe ngiyokubereka kwa-sports department la kunethuba lomsebenzi khona banithatha banirhatsha koke abanisa koke and then kwaba ne-option yokuthi from 50 to 59 kamare nekhaya manje nakhona uyokukhuluma nebekhaya kange because bese prepare nami ukuthi ayithi ngilungise i-CV yami ngizoyiphosela. So angathi ngibuzuma nakhona yabona sengiya ekugcineni so ngaba nama-challenges amanye affecta vele namhlanje yabo wona anyway angekhe ngisengizwe isitshijile engaba naso leso uma wathi hayi mani ntwanami and nabantwana bakho sebakhulile plus nenkinga lezi obenazo ezingakangaka nasemsebenzini hayi man khambe ekhaya akusenamntwana ofundayo yabo. So wathi hayi uma wathi mkhambe ukuhlala ekhaya. So mina umangu uyowathi khamba ukuhlala ekhaya. Abantwana bakho sebakhulile bonke baqedile esikolweni bayabereka. And nawe ngapha usabereka and then noba nentshijilo emberegweni. Ngiba nentshijilo emberegweni. So vele uma wathi hayi mntwanami yazi into ezokwenzela ukhambe ekhaya awusahloki ukuthi ubereke akusahloki ukuthi ubereke ngoba and manje nangalokhu bekungayabo izinto ezinjalo then nami ngathi mina mavele azinto ngikhambe ngekhaya. And kwathola ukuthi manje e-ofisini apha abaningi vele siyalingana ngeminyaka. Siloduka alwakhula athi ngiyakhamba and nami ngithanda ukuthi azi duka mina ukhamba kwazi ngikhamba nawe. Uduka ngimuphi? Usiloduka bekuyi-editor yangale ma-journalist. Okay. Bekuyi-edit to seal. So angitsho sibereka soke deskina. Yes.
so silahlala kwatha wayithi kinga nathi akhamba ngithola isidayi mara vele SABC ayisafani ne-SABC le besibereka kiyo kade izinto zitshentshile nje kune-pressure eningi and nami joking lutho ngitawukhamba ngiyakhamba phela mina nawe siyalingana but now nge-consultation yayo umndeni ekhaya ngoba nabakujeda ukhulume nomndeni ekhaya ubonisane nawo ekhaya vele wajama la bathi nobuye ekhaya mntwana ngathi nophuma udlule ebunzimeni obukhulukhulu mntwanami phumulela so vele kwaba kuhamba kwami-ke ngekhaya bese ngisebenzile 25 years 25 i-addictive i-radio buzu Grootman i-addictive it's so addictive like i-addictive man ubona and SABC beyikwenza ukuthi ube sekhaya yabo ubona usekhaya ubona ngathi vele awukho umunye umberego ungawenza ngaphandle ko because I remember sometime kingabaleka namberegweni kaDotsha ngaye Nelspruit kuneposo enye beyiphumile communications ye-public works eNelspruit vele nakho nabo bebasathoma vele ama-communication office wabo bebanganawo musikade so bathoma so bafuna abantu ngabaleka emberegweni ngaye-interview eNelspruit ngabuya nanje kunomuntu waziko ngiyikhuluma namhlanje ayokwenza i-interview ngabuya ngakhewukela I drove to Nelspruit came back ngangena e-shiftini yabo so unfortunately ama-post akhona ayiyazini kwahlangahlangana I don't know njani kwathiwa bayifrizile i-post leyo but bebangipromisile anyway bagcina bathi bawafrizile ama-post lawo ngathi ayi-kickstart kuhle ngendlela babafuna ukuthi kickstart ngakhona enye nenye indawo ngisho nanithomako vele banama-challenges banentshijilo somewhere so zangisavele ngisa-aplya-ke sengihlezi la manje sekusekhaya kusakhambeki naba-advertiser ngisayingile uma nangambuza maybe ngimbusele emuva kancane intshijilo obuhlangabezana nazo ezenza ukuthi uma ukubeletha kwagcina athi hlala ekhaya ngengimaphi jame yazi izolo ngihlezi ngihleli phezu kwayo izolo shem I had to ukuthi ngihlale phezu kwayo ubaba makhe wakhuluma amanye amagama ne nangisathoma ukubereka ubaba mbekangakajabuli vele ukuthi ngizokubereka and ngisevise umphakathi or ngisevise isitshaba samaNdebele ngiberegele isitshaba lapha vele uberegele isitshaba silaba yabo ubaba bekangasi happy and angitshela izizathu yabo manje kwaba ukuthi nangifika emberegweni ngazi experience kwakhona ngizwisisa ukuthi ubaba nagada angafuni ngami kangaka ukuthi ngiyokubereka lapha now I understand yabo and nasengihleli nami ngiqale emva la ngibuya khona la ngithome khona nangithoma ukubereka ngicalculate ezinye izinto ngizibona man ukuthi hayi man lokhu kwenzeka so kuyahlangana now ubaba wayeqinisile kwangifanele ukuthi ngiyethuneni ngithi kubaba baba yazi ngiyaxolisa and wathi ngingayokubereka lapha okay fine so I'm sorry ukuthi kenge ngikulalele but kuhle ukuthi nami ngi-experience into leyo ngingezwa wena nawungicocela ngoba mhlambe wena ungicocela but nangifika mina ngithole different ehlukileko yabo so kwathola ukuthi amagama baba awangitshela wona well ayafana exactly athini amagama kababa hey no it was tough nzima I don't know yazi why ngisho njalo ma ngihamba ngabi ready ukukhuluma ngayo okay ukuthi ngikhulume I was talking about it izolo ngingedwa with my ready na sekurabhela uze cause yazi why ngimbuza omunye umuntu njoba sikhuluma nje angaba nento leyo ukuthi amagama kababakho
amakhe naye ukuthi oh nabatsho so kusho ukuthi umuntu ukuvikela endweni ezi 1 2 3 4 5 but umana angase ready kusho ukuthi part 2 ifuna part 2 or whenever uready ukuthi abona nje ngifuna ukunitshela amagama kababa nokuthi intshijilo engahlangabezana nazo ngilezi because uyothola ukhona vele ose ukhamba emanyathelweni akho uyazibuza ukuthi nakunje ngenze njani wena ngokukhuluma kwakhe kumsiza. That's true. It's iqiniso but angifuni ukuthi angithi khumbule ukuthi nathi as experience nezinto ngokufana on the other hand. Yes, singaba nento esizi experience but asisi experience ngokufana. But now zirelate ziyahlobana. Yabo, ziyahlobana. Ngihlezi phezu kwayo izolo. That's the only homework engibenayo izolo ukuthi kusasa konje ngiya ku-interview. And ingangifikela but ithi ngibona nengafikela ngiyiphendule njani. Yeah. So this is how I have planned ukuthi ngizoyiphendula ngakhona. Usiplanele. Leyo na ngiyiplanile. Yeah, it was tough. Much as bengi enjoy ngikuthanda ubereka mara. It was tough. Because many incidences that I can relate now. Ngathathi hour njenge interview. Yes. My challenges Dr. Munyawati, why can't you let the challenges? Challenges are another word, Melinda, doctor, but it's a spoken language. When I say challenges, you know what I mean. Yes. Yeah. Khona sesinonhlanhla ngiyakhanuka mina ukungeza manje ngibuyele emva yabo mara ngiyafuna ukwazi ukuthi the main reason owaphuma kungasisikhathi and nentshijilo wahlangana nazo beza kwenza wayokurabhela kubaba ithuneni wayomtshela ukuthi no ba into bekade ngitshela ngazo ngizihlangene nazo lapho bekuloywa na Papa ngomthanye. That's ngithi ezinye izinto le beyibane and mina nangifika emhathweni. Yes. Yazi ngafika ngingazi umuntu snacks ne like nangisho nangithoma interview yami nangithoma ngathi mina nangingathi ngimntwana kaLukshap or umgololo rubhula fandi blovater ngisikhohlelinye leli beba nickname amaningi ngoba then umuntu uzokwazi so nami ngifike emberegweni apha vele abantu bafuna ukungazi yabo okay mina ekhaya kuseMiddelburg asichaza yazibeka hawu kubele musi uthiza bekangahlali kude nekhaya ephumula intizathiza bekemngani kaBudvika utam wakakhulu wami Ramama bekumngani kaBudvika uthizathiza sengiyamkhumbula ngitomo sekabothiza kungapha angimana abathi thizathiza cabanga mathi Philip Mahlangu Middelburg emhle musibekahlala estradeni isila ekhaya yabo hawu babusithole athi babakho bekangifundisa eBelfast ubra Ike babakho bekangifundisa SP so I'm for half of his staff salapha siphume ezandleni zakababa yabo siphume ezandleni zakababa now nabo I think much as bebathu babambe kabukhali this and that but it's funny bebamkhulumisa ukuthi ubukhali mara bebamthanda yes akunas mntwana ofundiswe ngubaba ongekhathi babakho bekangibetha mara babakho amware am because of babakho yabo so omnye nomunye angifuna ukungiprotect yabo ufuna ukungiprotect omnye bamfundisa ngibiza ngelinye ilanga hey na yabona lana nangabe uyathandaza uthandaza
nangabe ukhamba inyanga Yeah. that was I don't know izinto ezifana nalezo so Yes. mina ekhaya ubaba mina ekhaya ngikhule kwekubelethweni kwami ngiyabona ngikhule ukuya enyangeni angikwazi ukuberegisa isihlahla angikwazi and ubaba bengingasimuntu nesondo ubaba bekungumenier bekanendlela yakhe yoku-interpreta yokinto uyayibona iBhayibheli uli-interpreta ngendlela yakhe ubuloyi nento eziningi uzi-interpreta ngendlela yakhe because ubaba bekangitshela ukuthi ayikho into abathi buloyi thana beyikhona I'd be dead uyayibona so so nami bengakholelwa vele lapho kangangokuthi regardless bakutshela emberegweni ukuthi kunento senento so and well izinto bezingenzakalela but I'm still alive and I'm still ngifana nobaba zengenzakalele ngizibonile ngizi-experienceile zingenzakalele Enzakala usemberegweni. nesipoko angasiboni bebathi kunesipoko so into ezifana nalezo mina I'm a daddy's girl it's like ngifan kababa yabo I'm my dad's number one fan ngiyabona so bengazi ukuthi ayikho into efana naleyo I will just live my life like ngiphila nangisekhaya ubaba mi kwaba ngumuntu waba ngokuthoma ukuba nekoloyi among his friends yabo and abangani bakhe labo bengikhuluma ngokuthi they were well off yabo bo SS ubaba bekabalayitsha ngevenaki Dodge labaphekelela nemalobolweni ubaba Mahlangu uformer premier ubaba undaweni wachata ngekoloyi kababa How? I understand you see how prominent those kuma abantu bama high profile so ubaba I would admire my dad I loved my dad robe khuluma ngibaba bengilalela and ngikhambe kiyo noma ungangitshela ini ubaba muthe yabo so much as angitshela lokho but because I wanted ukuthi ngiyobereka and bese nginetshisa like ngisho ukuthi manje bese ngikhuluma journalistic language now Yes. you know seyingenile like ingenile Seyisegazini. abayifakile abo Jovial Rantau bayifakile seyingikiyo angisamlalela ubaba but I knew ukuthi la engiyakhona already ubaba ngiprepareile Yes. much as bengizi ignore izinto lezo but after my retirement that's where I realized ukuthi arazi ubaba wacho and I've experienced this and this and Yes. this and this and this and this nini kitchen i-desk le angisho sinengikhiya sifake izinto sinengikhiya ke ngawina i-Oxford Dictionary man was a big dictionary so ku-competition yasemberegweni so ngawina that dictionary ngelanga ngiyafika dictionary amayisekho ilokhaya amayisaloki so you don't know what happened who took it and mina ngimuntu okay angisho like I don't believe vele nebuloyini ngichiya ama-fruits ngichiya ini lapha ekhabinini fine mara ngisaphila it's fine yes ngisaphila imthwalo yami engathutha nayo la Weaving Park ngama-cardbox angibhesile ibula silabel nasifika lena si-8 paga yami imthwalo seyikhamisile eminye sesi-sealed yabo eminye siyoke i-sealed wami ukhamisile yabo into efana nalezo like izolo nje ngiqalile that journey yami ngathoma nayo liphasi ngachecka all these things and the possible things that you can engangibuza zona yabo ngakhumbula ukuthi kwenzeka sona Yes. but I'm alive and I'm happy and angifuna ukutshela manga mina uGrootman uzakutshela I've
lived my life to the fullest. I've That's lived it. right. Yes. Kakuhle bengi-afforda noma yini into engiyifunako ngaleyo salary leyo ebengiyihole emberegweni elingana neyalaba abanye, but I could do wonders ngayo. Khumbula ngibona imodere bokuhamba ngayo usenza indabeni ngithi yo. Engisela izolo le. Oh, isele. Yo. Yes. You understand? Yadura phela. Yeah. Yeah. Exactly. Yes. It's because ubaba mina wangifundisa njalo. Ne. So ukuthi and uma ke yena wathi kimi uma yena ke into yenze exactly like buying that car, uma wathi azimntwana, you don't have to earn big monies to live large. Wow. You understand? Atazi ukuthi le encane imali oyiholayo you can ungaphila like you know what, you are a queen. And definitely ngawathatha amagama layo. Wow. Wow. And I ukuthi bengiwenza because bekuzenzakalela. You know, yonke into bekulula. I could just wake up in the morning. Mhlambe kaningi plus ngine habit ke mina ngithanda amanyathelo. So I would just wake up and say, yo, yazi namhlanje ngine-stressanyana njani. Ngiyokhipha i-stress sami esitolo. Ashiye emberegweni ngathi ngiyala iduze or nangichayisako. Just ngiye esitolo, just go to expensive shop, buy myself nice pair of shoe. Yes. Kusasekuseni ngiyimbathe ngemberegweni. Jessa. Yes, so I'm okay. Gibe right. Bengibathi kwai buzukhona. Ngihamba to flat shoe. Just got my flat shoes now. Where's the Kool-Aid? Yeah. I'll go out and buy. Nazo nje sihleli lapha ekhaya ngirarile, and most of them are still new because I'd buy a pair of shoes like every week. And Wow. I wouldn't settle for less. Yes. I'd buy shoes. Yeah, shoes, my passion. Shoes, bed linen was my passion. Shoes, bed linen was my passion. Ngomholo loyo omncane bengiwuhola. So magama engawathatha ekhaya la ukuthi ngazenzela i-empire ngemali encane oyiholako. That's true. Yeah, you can live big, you can live large, and I did. I lived large. So ma ubudlelwano nisese nabo ubudlelwana ne stage or nalaba benibereka nabo or nalaba babereka nje, ubudlelwano beni bunjani? Well, it depends. Ubudlelwano bethu Yes. again angekho yazi kaDoka ne. Ka laba esibereke nabo kade. Yazi besimndeni. Yes. Phila simbe simndeni laba bakade especially uBujoni simndeni. Omunye nakakhanjelwe soke siyakhamba siyalapho. Vele besazi ukuthi ayina kunesifo kubani. Soke siyaphuma selapho sokusupport. Yabo Yes. nakunamtshato soke siyaphuma sokusupporta besi more like a family. After umsebenzi still ngisesenayo i-contact. uBujoni sikhuluma ampore like 2-3 times a month, like nakunento ngaphandle nanganto ayitholako like izola ngithi ngifonela. Yes. Sengiyamfonela Bujoni phela ke ngibanikela amanamba, we talk, siyaxoxa, siya-updateana, sihlangana kuma pensioners lunch. Wow. La sihlangana khona sekuza all soke ama-pensioners manje hayi we-current affairs ekwekwezi kuphela. Kuza bonke division woke we-SABC sihlangana lapho. So siyabonana nanje kunomunye uFreddy Sibheng wakhamba ubereka e-Northwest embusweni. Bayangitshela uthumela i-message mhlapha day asihlangane nakudluleni ubusika sihlangane. Mhlapha ngihlangana noBongi Mathibela emva kwakaFred. Ngihlangana noBongi Mathibela. Kunjani? Mntwana nje siyaplana ube ready nakuphela ubusika so siyakwabujoni. Wow. Yayibona Nice. sengiyayikhuluma but I'm just ngizama ukuthi i-communication isesekhona. Malindi lo, yes, you know, sisakhuli siyakhuluma sisaxoxa laba basesekhona siyakhuza, still communication isesekhona.
nabana something bayangithumela i-message bayangimema nakunani njalo njalo. So sesekhona both emsebenzini and then nalaba enginabo ekhaya epensionini. Awu mengiphele ngiya ngiyombona Grootman or mina uzibhele egegeni. Nangihlola ngume yabo. It's nice. It's nice. And kumnandi ukuthi basasikhumbula. Well, kunezinye obviously thola ukuthi ay vele sise-pensioning people forget about you yabo. Ku-easy nakho lokho. Kufana noma sowukhambile emhlabeni. Sometimes people forget about you bakhohle nangokuthi nokuqhakatheka mhlawumbe. Or lokho okuncane nje wa-contribute ngakho. People just forget. It's natural. Ukukhula kwe-generation nje akufani nokukhula kwe-generation le akade. Thina kade siyabuzana ubani kuphi umara ubani kuphi this and that and that, but le nje life goes on forgive angazi ba adopte western or angazi, but bona kibo it's just life goes on. You're gone, life goes on. But shemes net nje it's pilo nje njalo. Yeah. Given the opportunity oku I do it. Airtime. Yeah, airtime. Give me free airtime. I do it. Yes. Yeah, noma mhlambe ngisebanganini bami ngiyathanda ukushare information angihlezi nabangami. Sometimes they will say, "Yo khuluma kakhulu." And I'm like, "Nangisakhula bengingakhulumi so umhajo lo ngonile. Now I talk and now I want to share." Yabo ngifuna ukushare nabantu. And manje kube ngathi mhlambe babona hayi lo ngathi well ahead of thina kakhulu yabo, but uya now into ile yakuphatha ngithi ukuthi mara no I can share man, let me share this. Kunento so na so, and sometimes somunye yangifonela kunento so na so, then hayi bese ngiya explain ke yabo kusona so. So umhajo shemina wangimocha bengakhulumi bekhuluma ngakhona. Okay. So manje nasesiswaphelisa ke isifiso sakho about the next generations of abahaji. Could be managers, could be current affairs, could be ngapha emahlelweni. Nalaba abathatha umhlala phansi. Isifiso sakho yini? Ngabo. Yes. Yazi kwabelana ngelwazi. Sabelana ngelwazi ngoba qala ka umhajo lona usathoma ngisho bose konjeni strate seminar. Umhajo nawuthoma ku-seminar. So safika sathola abantu bebaseminar base-Weaven Park. Yes. Basagaina ilwazi kibo. Labo ke ngelaba babereka kabuhlungu kanti this more than thina. Then kweza laba basilandelako. Manje asingabulali ilwazi leli elithome eminari le. Lihlale likhona lelo mlando wokuthi isiNdebele emhathweni nomhajo emhathweni nomhajo. Yes. Sibuyaphi isiNdebele nomhajo nabahaji. Yebo. Sinde kosa leyo kube into eyokusuka shithi nalabo bezako bafanele bazi ukuthi ekhe kwabana nabahaji beminari. Nabo nathi sifane yazi vane ngifanise abantu Think umhajo njengokhozi, umhajo njengokhozi usabahlonipha abahaji babo bakade. Ngiyavuma. Bakuvuse ethuneni laba. And that nabo Metro they're still celebrating abahaji babo nalaba balala. Edizondi. Edizondi every year. Every year. You see. Yes. Manje thina ngapha ngekhaya and ngithembe ukuthi ekhaya ngoba sibabantu man simaNdebele sibabantu nesintu yabo, we do better yabo. Manje ngibona ngathi ngakitha vele awakhambile ngelanga sekuthiwe bathi kune advert
Uyangithola? Babiza JPS, JPS kune-advert. Yabo. I-advert le maybe yomatcha i-voice yakhe, it's fine. Sis Juliet. Uyayibona? But now it's like zanke khe kube no Sis Juliet emhathweni, zanke kube no Baba uSikhosana emhathweni, and those people bawakhila umhathwe. If I can tell you, balwile abantu aba, balwile. Mina I saw them. Balwile, baberegile. We are where we are. Ngebangalaba abantu abafana nalaba engibabala laba bobusithole sebalala, but at least ngelinye ilanga, just dedicate the day to them. And abantwana bethu nabo bafunde bazi, yabo. Yeah, funde ngobuza ukuthi bekunobaba uthetha amasombuka. Back in the years ngibabathoma imhatsho banabo sisifana. Bebakhamba nento enye engaka ngiyakhumbuka bezekhama sibazo-interview umalo kade. Yes. I'm number 70 something, so yeah. Bebaphatha into enye egebhanyana engaka so ngathi suitcase bese bayipaka lapha soma and beyihatsha, I think it was 1 hour kuphela. Yeah. Bekuyi-hour. Nayiceda kungena ukhozi Sundays. So these are the things engathana kuyakhoneka, especially njengani nina ngiyanibona vele nikhuthele ninetshisakalo. Just write books about those things. Write books about those things. And abanikazi basesekhona basaphila. Yes. Bakwethu, sikatangisela iGood Life Studios. Sine studio se-FM ngale. Nafuna ukukatangisa ama-voice overs, funa ukukatangisa ama-advert, funa ukurekhoda i-motivational CD yakho, funa ukukatangisa incwadi yakho. Sikhona e-studio ngale. Ngaphasi ne-studio sakumabona kude. Nafuna ukuzokuhlala lapha. Sihwatha nasemniningwana lapha. Jessa. Grootman. Yes, Tandos. Your take of the episode. I know, libe mnandi hlelo Tandos. Good life. Yeah, no, yes. Good Life Media no. Sithokoza kakhulu ukukubona, sithokoza kakhulu kwamambala. Thokozile nami yazi noma yabona nje yabona simbile somu. Next, akunasimbe nje muhla la. Sajamile usaqinile. Ngisakubuza ukuthi madoda Mandisa uphi? Mandisa ukhona, she's doing well man, iyabereka umntwana nami ngawa nguye wenza ukuthi nginga-enjoy noku-enjoy i-Salaram birthday. Yeah, it was for the good cause. Namhlanje uyabereka uzijamele, sesidependa kuye, like njengoba ngisho ngithi ngimbawa ukuthi angithengele ithikithi. So mina sengiphethe i-back seat now, she has taken over. She's a very strong personality naye. Yeah. Very strong personality umntwana nami, inhleko uyangiphala. Angifuni ukutshela mala. And yena u-strong, brave. Mina ngicabanga ukuthi nginala ngathi ngilekha kakhulu ke i-bravery yami isemva kwesikhathi sekudlule yonke into. Yena she's so spot on. Yeah. Yes. Yeah. So Tandos nababukeli ukubatshela mina nangifika ke emhathweni safikela ezandleni zabo sesinondlandla. Yes. Yeah, bebanga ku current affairs. Bese Johannesburg Auckland Park. Yes. Ma studio wethu bebasewa ku Roy. So sabo besiphambidlanyana and then sekukwezi semvanyana yayo khoneni. So yeah, kula ngabona khona ukuthi bekodwa mina bengithi sesinondlandla ngazi ngilabo sesiderbe lokushini. Yeah, abonakala njalo vele. Njalo ndlela abathandayo. Oyoyo. Sesiderbe umfakasi, umfakasi. Because ngaligcina ngina labo Middleburg abalabo Waterfall ngitayikhona. Yeah. Ngithokozile manje ukubona sesindaba. ngithokoze mina, ngithokoze i-opportunity man, amathuba nje kithi sewascarce. Ubona uhalela ukurhatsha i-2 hours yokurhatsha uwedwa, ngibone noNqobisa uthulile ungiqalile nengiqale yena ukuthi nguye Yeah. Kufanele achayele. ngiqala ngesinceleni sami ngiyameva Yeah. ngathi sengikhuluma kakhulu, but all in all ngithokoze kakhulu.
nginifisela okuhle kodwa Yeah. Siyathokoza. 100,000 nizoyifika torhwana. Wow. Ah, Siyathokoza. Qeda uku-interviewa mina Jesa. 100,000 Siyafika kiyo. fika na kanjani sizonisapota ngendlela esingasapota ngayo kunisapota Yeah. ngakhona si-proud ukuthi uNdebele uthuthuka ngendlela le enithuthuka ngakhona. Siyazibona. Siyathokoza. Umona onawa, mina nginawo umona. You guys are doing a good job and I'm proud of you and I wish you all the best. Uzimanenze nani nokhona ukufundisa abezakho. Hlelo yes phela ngisenginesizukulu nje. So ngine bazabe baqale nina ukuthi Yes. be ma role model labo. Njalo. Masithokoza kakhulu kwamambala ukusinikela ithuba lokuthi uwamukele isibawo sethu sokuthi uze lapha. Isifiso sethu ukuthi sigadangise umlando kaNdebele, umlando omrhatsho, umlando abarhatshi, indlela abayikhambileko, nendima abayidlalileko, nangendlela abalwe ngayo ukuthi ilimi lesiNdebele livelele lingathingi phasi. Umberego nwenzileko mkhulukhulu begodu kuyahlogeka ukuthi singanikhohlwa ukuthi khenaba khona, singanikhohlwa ukuthi nikhona. Njengomzekelo wenzileko nathi sikhumbule ukuthi ngaphambi kokuthi kube nabarhatshi banje khe kwaba khona abanye abarhatshi abarhatshako and abarhatshako balwa izipi thina ezingasihlula namkhana thina esingazilwiko ngoba ngiyacabanga ukuthi nemali ayifani, imali ekade niyihola nemali eholwe after nina nemali eholwa nje kodwana nina umsebenzi enawenzako udlula umholo lo wanje yabona. Ngiyafisa ke bena ukuthi abarhatshi ebahatsha ngaphambilini singabakhohlwa. Kwenzeke ukuthi kube ngelinye ilanga kube nelanga elidedicatedwa ebarhatshini abadlulako ekade bahatsha like kumzekelo iKhozi FM nawuqala intudio zabo linabo KE Msinga nabo Bodlosa nabo Winnie Mahlangu, you understand? Yes, asi into eberegako nento ehle asiyiduplicateni, asiyikopeni, asiyithatheni njengoba injalo nathi siyenze. Yabona? So ukuthi i-next generation ikwazi ukuthi ngi-enjoya nje kungebanga liphi, kungebanga labo bani abenze umsebenzi ongangani. Sibe NimaNdebele la ahlakaniphileko amakhuwa bangakhona bakuretrievela isithombe. Yes. Yazi but this is the founder SABC. Yo. Yes, founder SABC nemtshini ekade iberegisa ngalezo sikhathi na Tommy SABC back in 19 back in Now sesina 8 years now. 8 years. Yes, 8 years. It's 1940 something. So nani amaNdebele sisalele into yasibulala vele sisalele emva ngendaba ukuthi kenge kwaba nabantu ababhalako. Yes. Regardless ngomhatsho isiNdebele nje ukuthi sidabuke phi kwenzekeni sisicoca ngomlomo and nasikhamba siyaphela ngoba abasicocako basicocile lo munyana akazosicoca isicoca sekasicoca naye ngeversion yakhe yabo. So uthola ukuthi kunama version amaningi but nina ngine kosa manje nibhale njengoba bengisho ngithi abantu abanikazi basaphila. Bhalani amaNdebele abe ne-reference book abo. There's a lot ngamaNdebele, there's a lot nge-reference book. So izosihelebha kakhulu leyo. So ilimi lethu nobuNdebele bethu ngekhe bufe. Uhlale buphila njalo. Nje bubulawa ukuthi akekho bhalako akekho thini but you guys ni passionate ngento eziningi. I think now it's time for you to say no, let's write. Masithokoza kakhulu kwamambala. Rotman bakuthola phi Monday to Thursday? Sisehlelweni ngakwethu
9 to 12 ebusuku Monday to Thursday bese ngivezile ne Yes. laba zongithola khona ngoMvulo sinehlelo fakela isilibiza bona impilo ngeyakho strictly motivation lapho ke ayisikhuthaza kwamambala uyibona ukuthi impilo yakho leza kanye fanele uyiphathe kuhle fanele uyisebenzele fanele uyicheche ngolosibili sinomkhanyo wangaphakathi kula sikhuluma khona nabafundisi nabajameli benkolelo sifunde ngenkolelo zabo ukuthi basikhanyisele ngaphakathi sikwazi ukuhlakanipha ngoba yonke into esiyibona ngaphandle ithoma from the spiritual realm so kuqhakathekile ukuthi sizi-align ngendlela efaneleko ngolosithathu ke siba romantic ihliziyo yayiphakelwa kula umuntu sicocaza amathando khona Yes. ngolosine kuba ngezebhizinisi ngezamahwebo sine last hour lapho esibiza ukuthi happy hour sikhupha inyawo ngomvumo we-house deep house soulful house ngilokho-ke Thando nokuningi siyathokoza mani kubabukeli bethu singakukhuthaza kibo ukuthi abasubscribe bakhomente bashare balike bekodwa-ke basisekele ngendlela abangakhona usisekela ngayo ngiyawathanda amagama kaSesindo lokhu esikwenze namhlanje sihlole incwadi yakhe umunye umuntu ozokufuna ukwazi ngaye kusasa kancane nje nanoma ngasingikho konke uzokulalela i-podcast le uzokubukela i-podcast le and izokuhlala ikhona for a lifetime ku-digital platform thokozile Sesindo ukusivakatshela Word of the day izokuthi-ke isiNdebele ngiso esifanele sikwenze kube ngilumuntu ofuna ukuba nguye akukho khunye nakuthi uliNdebele isiNdebele ngiso esifanele sikwenze ube ngumuntu lo ofuna ukuba nguye thokozile sithokoze Grootman mana sewuyisonga nangivala ngithini nangithi mina Ndebele akhule uNdebele mkhulu uNdebele udlale indima eqhakathekileko uNdebele akase awe ukuthi uqhakatheke kangangani uNdebele akase awe ukuthi nje uKosazi bethi sifuba nokhamba ukuthi nangilindebele and mina ngicakatheke kangangani so sithokoza nokuthi siyathuthuka sithokoza kakhulu kwamambala namasuku Mina ngakutsho ukuthi be yourself ungazama ukuzenza umunye umuntu ongasinguye amagama engiwathethi kumalayo bakwethu ibizo lami nginguThando Mahlangu indebele elihlakaniphileko nelifundileko sigadangisa eGood Life Studios imniningwana naso sine-studio somhatsho ngale ngapha sine-studio sama-podcast nafuna ukugadangisa ama-advert funa i-voice over artist funa ukugadangisa i-inspirational CD funa ukugadangisa incwadi yakho ukuthi abantu bayilalele bayizwe bangayifunda sikhona e-studio somhatsho ngale bakwethu kuyowoke ama-social media platforms @Thando Mahlangu _ ungilandele nami ngizokulandela Iye lami ibizo ngincubile ngokwamasuku umntazana othengisa ku R573 ingasi lapho kuphela kazi ubuhle ukubona lapha kuyatholakala la mani ku 079 084 7562 ku Facebook nguNqobile Masuku TikTok Nqobile Masuku Twitter Nqobile Masuku Instagram Nqobile nofanezile Masuku ngilandela sokulandela nami Grootman studio sethu sihle yay urevamp that's the rap Ambule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungapheli amandla amaNdebele azophumelela